kiabeire kigutara asensemo yemitandao aiga Kenya ibono yaira goteba koba usomurayi ogotebekana koba omubiro bwense ya Russia nigo bona abakenya bagendrete kugikeria mono amang'ana ayo asabeka ase emitandao bagoteba buna namang'ana atabwati amasikani gochia sabasubati abakenya nigo bagendrete kubwatoka ebirengererio ao oyo bwangoiga no mwakilisho basubati korwa ase county Nyamira Mheshimiwa Jerusha Momanyi oyo atebire buna omukagero oyo anyare kobaga kobekwa biara na kunenkigwa ekera atebire bono nigo abarai abasubati obwente goika ang'e kubwatirana kwenekia buna obwene bwabasubati ngonyara bore koba bokorigereriwa. Tunajua wanawake tunaambiwa sisi ni viumbe vidhaifu, lakini tunataka wajue sio viumbe vidhaifu ya kwamba watu waanze kutufanyia mchezo. Kwa kiakili we are the strongest, na kwa vitu zingine ambao tunafanya we are the strongest. Only that physically we cannot fight, but that does not mean people should use that to start molesting women. So kama moja wa wamama, I am so unhappy. Lazima wachunguze na watupatie ukweli, na huo ukweli ukipatikana, tunataka kuongea na serikali yetu ichue ya kwamba wasikupalie wale watu ambao wanakuja kutuangaiza.